clear tu te in zavain chi bai le vekule tuntum kan video a chuanin UPSC nuaya Combined Defence Service Examination 2 chumi chungchanga post ruak le naruak sang sang dil theite kan en ho le donani kum khatchung hian UPSC nuaya hian Combined Defence Service Examination hi tumni aom thina anbo sai thina CDS1 atum khatna hi February tha kumtir February tha anbo sai thina atum ni na hi November nili a exam tura anlak na ani tuntuma post work zongzong training deal thei zongzong za thi post vacancies thum somthum le pakua ania chungzinga chuanin Indian Military Academy IMA amsabera chuchu deraduna training turani post za arwaka tichuanin post za zinga hianin post som pathum hi NCC Group C certificate Army Wing holder dana reserve ani panhina chuanin Indian Naval Academy Navy kanti INA khania ezimala a training turania post somni le panhi arwakani post somni le panhi zinga hianin post pathum hi NCC Naval Wing chumi chu special entry through a lu na tur chance kha ania post thum reserve ani pathum na chuanin Air Force Academy AFA Air Force kanti khania chu Hyderabad training turania vacancy hi somthum le pahni arwakani chung somthum le pahni ruak zinga chuanin post thum hi NCC Group C certificate Air Wing a certificate holder tana da ani palina chuanin Officers Training Academy OTA antia Officers Training Academy OTA hi meichia le mi patan aom franga Chennai vevea hianin training aoma training center ani chu aoma mi patan big hianin OTA hian poza somruk le pakua arwaka meichatan hianin pos som le paruk arwakani khangte kha CDS Combined Defence Service Examination nuaya post ruakte deal theite anni deal tura thiam na ngai te en leila pakhatna chuanin Indian Military Academy IMA le Officers Training Academy OTA kanti hotana thiam na ngai te enila graduate emo bachelor degree emo nei angai ni graduate to phottan khanin adil thei ani IMA emo Officers Training Academy kanti ho kha adil thei ani panhina chuanin Indian Naval Academy Navy kanti khania chu engineering degree nei ho tan khana dil thei ni degree in engineering tan pathumna chuanin AFA Air Force lampang hi graduate chin tan dil theya amairo chu graduate to phot khan dil theilawa graduate apo khanin class 12 an ni laya physics le maths bi ka khanin 10+2 a khan subject physics le maths subject kha anlo la turani ani lo pon BEMO BTech emo anni turani kha dil tura thiam na ngai te ani tichon kan hret tu chu graduate bi ka khanin final year ze laitan po adil thei bokani kumbi thlia chungchang en leila IMA bi ka khan July ni sangkha zakwa somkwa le pariat atanga July ni kha sahni le pathum in kar piang ho ta na dil theya omzia chu kumsom ni atanga somni le pali in kar ta na dil theini ST SC kan ti tan khan upper age relaxation kha omshan lova INA apo chu tiang tho chu nia kumsom ni atanga somni le pali in kar ta na nia AFA a hian kumsom ni le somni pali in kar ta na dil theya mai ro chu ke ni STSC tan khan kum ni ngai na thiam na oma kum som ni atanga som ni le paruk in kar tan khan adil theidon ani tin OTA men bi ka khanin July ni sangkha zakwa le somko pasari atanga July ni khat sang ni le pathum in kar tan adil thenga OTA girls tan khan July ni sangkha zakwa somko pariat atanga July ni khat sang ni le pathum in kar piang tan adil theidon bok ani exam center lo en leila exam center hi India Rampuma somli le pakhat 41 centers aoma Mizoram bi ka hianin Aizola exam center kan nei kan chinchi adonia Aizola hian CDS examination a hianin exam center Aizola kan nei ni application fee hi STSC le meichia female kan ti hotan khan poisa choi om lovani salary chungchang han enila nichina post rang kan han soitak AFA INA IMA OTA kan ti ho kha
kan in ziak tling ani chuan kan tling ani chuanin training kan nei don ani training te kha atlang puin kumni kumthum kumli te kha ania category zir khan anglova chuta chuanin kan training lai khan stipend angkha kan la don ani chu lieutenant rank officer rank level 10 cheng singa sangruk le za kha thatin stipend kha kan la don ani pay level 10 singa sangruk le za kha thatin kan hlo don ani stipend angkhan kan mudon ani training period khan en le taila IMA te INA te AFA OTA te kha kan in ziak tling ani chuanin training periods kha ain anglo ani IMA Indian Military Academy a khanin kan tling ani chuanin thlasom le pariat kan training anga INA a khanin thlasom thum le pasari atanga somli in Karvel kan training anga AFA Air Force a khan thlasom sari le pali kan training anga OTA a khan kan tling ani chuanin kar som li le pakwa chu thlasom pahni ang bor vela chu tania kum khat chung bor vela ni chu OTA kan tling ani chuanin kan training don ani rank khan en le ila ahma saberin kan in ziak tling ni chuan kan training anga training kan zo vele kan rank tur chu lieutenant rank kha ani don ani INA mo AFA mo OTA polo ni se training kan zo chuanin kan rank masaber tur chu lieutenant rank kha ani chu pay level a po level 10 cheng singa sangruk le za tanga noi khat sing sari sang sari le zanga khami kha kan hlo don ani chuanin captain ani leya captain hi level 10 B ania singruk sang kha zathuma tanga noi khat sing kwa sang thum zakua in kar kha kan hlo don ani kan rank chu captain ani anga captain atanga promotion kan hmuni chuanin major ani lenga level 11 ani anga chu singruk sang kwa zali atanga noi ni sang sari le za ni in kar kan hlo don ani tichuanin lieutenant colonel aum leya level 12A noi khat sing ni sang khat za ni atanga noi ni sing khat sang ni le zali in kar ani don ani chumi hnuah chuanin colonel om leya level 13 noi khat sing thum zaruka tanga noi ni sing khat sanga zakua ani anga brigadier level 13A ani lenga noi khat sing thum sang kwa zaruka tanga noi khat sing khat sang sari le zaruk ani don ani chumi hnuah chuan major general level 14 noi khat sing li sang li zahni atanga noi khat sing khat sang riat le zahni in kar ani le don ani chumi hnuah chuanin lieutenant general te HAG kan ti te level 16 an nia chumi hnuah chuan level 17 18 kan ti thleng khanin om chhozel don ni promotion kan hmu dana zir khan ti chuanin kha salary ania rank le salary ania chumi ba ka chuanin military service pay kha i kan hmureng don bokani chu thlatin singkhat sanga le zanga military service pay kha hlo ba ka khan hlo pa ngai ba ka khanin kan hotel don ani chumi ba ka chuanin hlo le military service pay ba ka khanin allowance strong sangkha om le a chungte chu flying allowance kan ti te dearness allowance te kit maintenance allowance te high altitude hun sanga kan om khan allowance kha om le ni tin shiachen allowance kan ti te uniform allowance free ration of free weekend kan donga teen traveling allowance te children education allowance le adang dang te kha allowance strong kha omani CDS career le promotion chungchang han en le taila ni china kan soita kan khanin training kan zo ni chuanin kan rank masaber tur chu lieutenant rank kha ania chumi zo chuanin kumni kan service ani chuanin commissioner kan service ani chuanin captain a kan omanga kumruk kan service nu chuanin major kumsom pathum kan service zo chuanin lieutenant colonel kumsom panga nu chuanin colonel kan nianga tin kumsom ni le paruk kan service zo huna chuanin colonel TS kha ani don ani chumi zo chuanin major general kumsom ni le panga kan service nu anianga brigadier hi kumsom thum le pathum kan service nu ani don ni lieutenant general hi kumsom ni le pariat kan service nu atikhanin kum kan service kum azir khanin kan rank kan promotion kha kan muzel don ani apply dan tur han anila UPSC official website www.upsconline.nic.in atangin online atanga apply turania khami official website atang khan kan lu tanga chuta chuanin registration part 1 le part 2 lo manga part 1 a chuanin address te tin education certificate kan tiang chi dekha kan fill apanga part 2 a chuanin fee payment le photo khatiang documents upload te kha om don ni
khakha UPSC official website tu na a link kan soi tang hian in description a hian a link kan da dona chuta chuanin kan lo check out don nia ti chuan application hi August ni li tang khan apply thei towa nimina tang khan apply thei towa tin last date thi tun thlani som ni le pali August ni som ni le pali ani don ani ti chuanin exam date hi beisai dana chuan November ni li kumin kum top November ni li ani don ani application hi withdraw du tan August ni som thum pakhat atanga September ni ruk inkar chungin a withdraw thei don ani ti chuan admit card thiang tika nge lo chuang ti kha zona tam thina admit card hi exam ma kar thuma ti chu ani thina ni chu website atangin kan download theyang scheme of examination han en leila hemi CDS combined defense service examination hi chihni omdona written exam le interview omdona written hi MCQ vek ani dona interview chuta chuanin kan ma chon le dona ni syllabus an enila written bi ga khanin IMA military academy te tin navy te air force khami pathum bi ga khanin syllabus a chuanin English in mark za puanga darka ni chung kan changa GK mark za darka ni chung kan changa elementary maths mark za darka ni chung kan chang don ani ti chuanin total mark za thum ani don ani officers training academy OTA bi ga khan syllabus an en leila English mark za darka ni chung kan changa GK mark za darka ni chung kan chang don ani ti chuanin total mark hi mark za ni ani don ani written bi ga khan ti chuan interview a hianin written mark za tang che kha interview a po hianin mark pu don ani omzia chu IMA INA AFA kan ti ho written a po total mark za thum ho kha interview a po mark za thum anianga OTA kan ti officers training academies OTA ho khachu mark za ni written ania interview a po hian mark za ni apu don ani kha shia turani chumi ba ka chuanin medical standard kan ti te tin sanzong height te kan rizong weight te khatyang kha table om thapa advertisement a khan kan download tang uluk takin kan lo chiaranga tin visual standard kan mit chak zong kan mit powerang chi te surgery kan lo ti toem hliam kan neem tiang chi te dental condition kan ha condition ang chi te kha kan frisel na khatyang chi te kha medical check up te tin physical te pon yang chu ala om chhozel don ni ole khati zong kha tun chum combined defense service examination UPSC na unlock tu chungchang kan en ho thele kan bi chian thei chu ni sela video le pe ga chuan naruak dang nen kan in ho le don nia tun chumatan chuanin mutui mang tha ve kule